Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Higher Technical Education Minister Dr. Vanal Thanan zirtir tu indailo na wanga har satna chu Mizoram Sarkar noya college zongjong to mek ani wangin zirtir tu semrual boy pui mek ani ti. Working Committee on Lengpui Airport chuan an airport din hun zirchian na report chu Chief Minister nena an hlan. Bangladesh boina thleng mek chungchanga Prime Minister Narendra Modi hovin Nimin Khan Cabinet Committee on Security chu New Delhi an thukhom. Zirlai telung olna lantira wanga tharum thonna na sa sozela Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chu Nimin Khan anina tangin abang. Higher and Technical Education Minister Dr. Vanal Thanan zirtir tu intelona wanga har satna chu Mizoram Sarkar noya college zongjong to mek ani wangin zirtir tu semrual boy pui mek ani thua soi. Nimin Khan apisa thalakhom tu komin MZP malak na government champhai college of political science le economics zirtir tu intelona wanga lungoilo na lantira champhai khochunga zirna inle sarkar pisakai tur danani chupuya ti thua soya. Government champhai college sarkar na du sak thu soin rusa 1 rusa 2 le PM usha atanga thuam thatmek ani ba ka zirtir tu da bel chungchanga po ashana po siam bela tura thutluk na siam sak ani to ati a Mizoram Puma College zirtir tu khairol zoka kalpeni theinam sarkar in film khur taka malak mek shilshet ani hnu po a zirna sarkar ti khailak zonga malak ani chupuya ti thu soyani. Minister Chon MZP headquarters samphai tangin May ni thumle July ni sompret khan lekha don ni thu soin lekha don te minister le commissioner hova soi howani ati a zirtir tu semrual chu sarkar malak mek na ani awang le mundang atang po lekha don ani awangin arang theng bara thutlung na siam ani ati a college pakhata na abi ka transfer lo ti hiam zirchian na ati boy the wangin MZP headquarters samphai chu an malak na sunjom lo tur le zirtir tu semrual na kalpui mek chu longai chang turin an ngen ani ati Dr. Valthana chon zirtir tu semrual kalpui tur chuam zirlai omzat zirtir tu man theizat section omzat major le multidisciplinary paper lazat baka zirtir tu posting history kim changshet angai thu sein man mo taka ti chuam ti sol nei pal a hlo oma wangin ngun taka zirchina nei mek ani thu soya theyang to ka chakin malak mek ani thu sein Mizoram zirna le zirlai te po ra tha ape nge be se thu soi ani Tundin na government champhai college and arts science commerce le BCA course kalpui mek ni in commerce le BCA hi self finance mo ta kalpui ni a Mizoram State Sarkar din college somni zinga zirtir tu sanction post atanga te in government champhai college zirtir tu nga ber do tu ni im government champhai college a hian sanction post somli pari nei zirtir tu regular contract rusa part time le casual teachers somru pakhat nein sanction post atanga te in za zela za somthum poriat point paruk pali ani Chief Minister Pildo Mahovin Mizoram State Disaster Management Authority to Nimin Khan Chief Minister Conference Hall and Chukoma SDMA Chairman Pildo Omachuan Saikon Remela Wanga Chena Ron Entik 2 Interministerial Central Team 10 and report and Thelu to Thule Finance Ministry Lama au mek thu soya Tanpuina Engamazat pek anin be sayati meeting chon kumin mar satanga mei thla thenga leilung chena wanga chena inchia sangli zasiri somni prog report om thu tele kumin chunga disaster wanga nuna chan chin chia mi somli pani anom thu te tarlan ani a hebaka hian Mizoram munruka lir hing te na khol seismic observatory da mekani thu tarlan ani bok meeting a hian chan chu ana man ruwa engmozat leithar le atulang zela among tangkai tu tur khotlang le pol ne na hlante geologian mining lamte man tur geotechnical instruments poimo leiten rela lim en le mel thuma leiminin in le lawati chia sak chung ko somli pakhat te chenelo na tur siamani thute lim en le mel thuma mun him tok lowang ngai te umzu zel dan turan soya mishing chen tamna huna leimin thleng na sachin ti nem nana tuilon kormu ma jog le khware chiat na laka inven nan reitak dai tuilon kor siam tan tur zirtu tur study team din tepo an soi ani hebaka hian African swine fever awanga harsana tok chung ko te tanpui dan tur po soin mumal zoka chomdol na anmu thei dan tur te ruwa man ni se anti he meeting adi men army minister puke sabdanga PWD minister pu vanal hana HNVT minister pusilo soivunga health minister pilrin pui PH minister professor ni loma supply minister pu bilal sanjawala chief secretary Dr. Rinu Sharma baka member dangte antel ani Chief Minister Pilal Domatnena Advisory Chief Minister Puti Bisil Venchunga Kaishuai Working Committee on Lengpui Airport Techuan until zirchena report bu Nimin Khan an hlana Chief Minister chot hun tiam chunga report fel fai tak peihman ani awangin alom hle ti asoya an report atangin an thorim zia chiang tekena langani ati
committee chairman puti bcl ven chunga chon sarkarin huntiam apek chungin report an pe mana amaro just chief minister hmena hlan turin azin lo ho hun rem chang nga kin ro manan cm ti asoi ani working committee member secretary pu vanal din afana commissioner secretary gad point thu soim working committee hian airport and call zel dan tur thutluk na cm lova thutluk na hi council of minister ko ta omani a committee chuan zir chena thenga chip chiarin abo se ni ati report theluna hian pularo hlua director aviation and member working committee chuan zir chen dan presentation na pe ani Aizawl Municipal Corporation MC Ward number purukna by election nei tura MNF le MPCC chon candidate in trom siamin BL2 corporator nupui pilarin feli anda chan marwes eden tharle hun thar omna ward number puruk BL2 corporator pujon job sanglin ralte athia wangin in thlan that tur hi puanani a MNF le MPCC common candidate pilarin feli hi ward number purukna corporator thita pujon job sanglin ralte nupuyani a MC1 number paruk mason zel na ne corporator masa pujon jo sangluna na thole machop mek te chunchom turin MNF le MPCC chonlung rol takin an thangte ni san khanan puang ani ward number 6 corporator masa pujon jo sangluna ralte chu kumin march ni somni phat khan an chung ko an jinna thia a BL number 6 chu aru ata ko wangin tun thani somni pania by election bo sa ni don ani MNF le MPCC common candidate pilorin free election symbol hi mi pale me se in kailai ni anga hei hian by election lo tura MNF le MPCC in lungrol takin an thokhoti NTT party pani thu chuan trom chuan soini candidate pilorin free hian a pasal na tho mek le machop te chupum khat anni angin thei to pina chun zom don ti an NTR bok ani Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pusi Lalmon thanga chuan Nimin Khan a Department and Call Environment Forest and Climate Change Department ho tu te koma Pusi Lalmon thanga chuan LADC sarkar chuan sarkar atanga sum a hmu pi lama sum halu turana sazoka tanlak apoi mo thosaya Environment Forest and Climate Change Department chu chia la khom konga department tholok tak ani chu chhonamati thu sein chia tamjok halu tura tana turin thoktu te acha ani Environment Forest and Climate Change Department hotu chuam department mulana tlang puile mamo anneite chief executive member hena hinan theluta CM chona tulanga lo enjoy tum thu shil ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga puan ani Bangladesh boina thleng mek chungchanga Prime Minister Narendra Modi kai shoi Nimin Khan Cabinet Committee on Security in New Delhi and Thukoma and Thukoma hian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar Union Home Minister Amit Shah Defense Minister Rajnath Singh Union Finance Minister Nirmala Sitharaman mi poimo dangte antel ani Bangladesh ahian zila tilungo nolan tirawanga tharum thona na sa sozela Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Nimin Khan ani na tangna banga sipai helicopter mangin anram achosan khal ani Prime Minister Ban Thui Army Chief General Wakar uz zaman chuan ti chiangin sipai ten sarkar lailok an kai shwai tur thua puanga ram chumi puida chu do thei tak om tu le remna vongnung sham turin angen ani Bangladesh media soidanim Prime Minister Hasina hi achena mun gono babana lungoi lantir mi zachuang an lo wangin mun himlama atlan chia ani pathiani khan mi puilungoi lo le police te in tongna mi zachuang an thia mi sang khachong in hliam an tuar ani pon tongin Bangladesh ahian sarkar na a kum sangkas ko somseri pakhata Pakistan naka Bangladesh zalen na swal tu te tule fa te ta na za som thum hausak ani dulovin zelai tam takin lungalo na lan tira kama sa tang khan boina hi ein chanto ani heti lahin air India chuam Bangladesh salu le chuak an thona thok zong nimin tang khan an ti top ngal ani Paris Olympic nei meka India meche table tennis team te chuan quarter final an luta India meche team a hian Manika Batra Sriza Akula le Archana Kamat te omin Nimin Khan Romania team te chu thi tuinan ni a quarter final an hlangkai ani badminton mi pa Alexia Sen medal la Zolovin bronze medal in chuna Malaysian player Lee Zi an hello ani apum puya China chon gold medal somni pakhat lain pakhatna an haumeka US in gold somni la toin an tota France chon som pathum lain pathum nan meka India chon bronze pathum lain somrukna ani mek ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Higher Technical Education Minister Dr. Valat Hanan zirtir tu indailona wanga har sana chu Mizoram sarkar noya college zongzong to mek ani wangin zirtir tu semrual boy pui mek ani ati Working Committee on Lengpui Airport chuan an airport din hun zirchian na report bu Chief Minister nen an hlan Bangladesh boina thleng meka Prime Minister Narendra Modi kai shoi Nimin Khan Cabinet Committee on Security New Delhi and Thukom zilai telungo luna lan tira wanga tharum thona na sa sozela Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Nimin Khan an nina tengna bang chu zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani